clear tu te chi bai ule he hun lai ani boka kan thai ang kan mu ang hi kan an update tum ve zel photanga a then chu lo dik chia lo te po om mai theya tin kan update chung chanchin kan lak khom man tak lo wanga lo dik lo le ta thut po om theyania phun noi oi lova kan ti mai don ne o tun lai tak hi chu eng thil ma hian kan ril ruwa thuan soi thei tak lo chu ni hi US election hi han zo thoi se ti po a nga hlel om rualin clear tu tam jok chuan putrama atling lo mai om mange ti in thin phu depin in om nge yang ti kan ringa kan update nun ber trum khan tramadin mun kha chau thu baro ang deu be sei bo tak ani thei thu kan soi khania ma se thil om dan media then khatin an tar lan hi lo clear vele phot teng u trama bo ruak hi hetia ngai ai hian a chhelu tuk lowani an ti le tlat mai hetiang hian thilo oma media ten an tar lan dan in ang lo thin hi a boi thak du khopa kan update nung ber truma kan than tar lan ta kha Fox Business lamin data an clear dan ania khata khan putrama chu zanni le sompali Biden a zanni le somruk pali tini kha electoral college vote zanni le somsari tlin na tura an kal konga Biden hian vote ruk chau du to angen an tar langa soito ang khan kan mutlanin Biden an alo le khal na samay ani kha trama na hui zo nge yang kan ti na mun po Biden an ma roi chole ta view mai ani ma se ni chin deu mai khan trama din mun hi chelu tuk lo ni nan soile ta a trama zanni le sompali Biden a zanni somnga le pathum an ni mek zok ni in an soya data kan clear thin Biden a zanni le somruk pali trama zanni le sompali ti kha Fox te USA Today tena antarlan ani a Arizona hi Biden an ane don ni in AP News lamin an lo chu ta wangin khatia lo da ta khan ni ome tun thleng hian khiti khian an la da charani Breitbart News chuan Traman ane na tur chance hi athazok ati tho mai Fox News how to pa Chris Wallace chu hetia miril ru ti chi ai thei zong tak maya thilati thina wangin soisela lo in mi in an ho hle ni kan nung presidential debate voi khatna tuma po khan putramanen anin debate ani record mai ni kha trama hian Georgia North Carolina le Pennsylvania a ma roi chho meka heng state pathum le Arizona te alak thei chuan trama hi atling thei don ani tuna hian trama chuan legal action asiam mek ni in thu don ani boka Alaska hi chu ane sa tura an ngaya Federal Election Commission hi independent body ania Obama hun lai an lo thlan ho mi engemaw zat an oma chu wangin Senate dan kalin tlai khon nuwa vote lut te po kha an chiar tak zel lawangin tikhan diklo takin kan rin lo lam dein kan tiang nge thil aron om chho ta zelani tuna an update nung bera hian Georgia a hianin za asom kwale pariat vote report share zo to ang an ni a putrama hian ma hruai me kani ti chuan North Carolina a hian ma hruai mek boka Pennsylvania a ma hruai mek boka heng pathum atanga atlin hi be sei om ani a heng pathum atanga atlin chuanin electoral college vote a mu lo na chu zanni le somruk le pakwa heng state atanga atlin chuan electoral college a mu tur zat chu zanni le somruk le pakwa anianga ti chuan Nevada emo Arizona emo kha atan be sei tur alangai ti nani ti chuan tuna din mun live an report mek dana hianin Nevada a hianin za asom sari le panga chuang vote share zo to ani a ta hianin pu Bidenan 49.3% in ma ashwaya putrama hian 48.7% in ma ashwaya anin Thawhna hi za a pakhat chau ani to ni heta po hian be sei oma Nevada lamte po hi putramana alak ngei tura rin kha ani a
vote hi za apakhat ang vela anin thlau chuan vote chiar non thei ti dan an nei awangin an lung oi lo chuan an chiar non anga chuta chuanin atling le thut po ni mai theia tin tuna ala banga tang po hian anin thluk chho te po ni mai thei bokani ti chuan Arizona a hianin electoral college vote som pakhat a oma tuna report kalme ka hianin za a som riat le paruk chiar zo to angani a pubai dana hian za som nga point pasari nein putrama hian za som li pasari point pakua anaya anin phak lo na hi za apathum velani amaro chu Arizona state a hianin beisei a om hle maya a chan chu tuna an la chiar lo zong hi putrama vote tu rangai ani boxiani ole hetiang hi thilom dan ani a legal action lam engtin nge thuan om don po kan helova ati atam du khop maya Michigan lama te Chicago lama te chuan president Inthlan result vote thak dan chung changa buaina a om tan don te po anga kong an zo tana an du lo tan le a chutiang chuan vote ti ching pen te vote ti dik lo te enge mo zat hi om tura an ngai tlat maya chuti chung chuan Inthlan hi an kal mupa vote hi an la chiar mupa ni engle khole hetiang hi thilani awangin tuna electoral college vote zahni le som sari tling tura zahni som rukpali ti le putraman zahni som pali ti hi hetia en ang alo nilova media lam hian Joe Biden hi an tran tlat riong maya chu henga po hian alanga niang chu khang kharil ruwa hria in abikin putrama trantu te ho khanin lotong polung nual lutuk lo ula kan channel kal tlangin kanan nem chuani chu beisei alo omani ti te kha tun truma toy te in kanan update le lokange kan channel in thlir thina in chunga lom thu kan soya kan thei ang ron update zel te po kan tumanga tin kan riat angin pubai de na tran tu le na drama tran tu te inkar hi aboi kha khop maya putrama hi Christian tam takin antrana ring tu thatak takin antrana lelama chuan pubai de na hi liberal tak mai thiang zau mongko hur nei in ang in kop du a eng zom pu a mi hring du na ngai poimo ho khanin an bor vut boka mi then khat chuanin Inthlan boruak vote share boruak a zo hian US election mong buai rup na hi a thlengangem ti an ngai tu puya mitam takin US a buai don riau ni in an thriani tong trai pui an ngai viu te po niang pubiak siaman min som fo thin ang khan ke ni zoram lama tang po in ai Inthlan lai tak vote share lai tak te po nia kan mi du zong an tlin theinan kan thei ang to American politics chiri le te nom tak set kara President Trump hian atla ti apom mai don nge pom mai don lo ti hi media lamten aboru kan da chome kan ni ber hi Democrats ten eng ang takin nge vote an lo khoi ching pen don ni President Trump hi atla ni chuan American president zinga second term pal tlang zotalo palina anianga ana ve view don ani Pennsylvania lama vote atha thok hata President Trump marhuaina tura anda bokhania Trump campaign te hian battleground state a tanan khona sa hle ni Trump campaign ten Supreme Court nena Pennsylvania lamin mail-in ballots a hun lova alut ti top turin an enroll tir don ani ome Ruth Giuliani chuan Democrats chu thil diklo tia pu in mimora min ngaelo atia the Trump campaign in Wisconsin a vote share non an phut boka Michigan lama chu tiang thawin lawsuit an thelut me kani Trump campaign hian re-election a hian chak turin an lain ngai fechar chara Wisconsin lama Trump atla a Biden an sing rukle sang sari vote zetin a ne nia puanani masi Trump hi Pennsylvania Georgia North Carolina a hui vek angayanga hetia Wisconsin lama atlak chuan atling zok phato don chuang lova Michigan lama hui nge yang chu
rut guilian ni ang tabor por maya democratsian mi a min ngayam ni mi mola min ngai rethiam lo rual kan ni lo atop khengen kan beyanga he election hi kan ni ang ati char mai ni rut guilian ni an a complain chu melin bolot si nuai chuang zet a om thei thua soya hetiang deuh hian Wisconsin lama khan voter ti ain vote la atam tat ti riat chu alo ni ve bokani a boi thak le ni hi